Kakasi Student Union KSU haka arp kendai terik kelalingkon kalalai benia kendu iu menteri ketenat pule putih urakam sangma bandawa tuklar na u benle ya wei unohikai lower primary ba pep school ba klem pendap ya kakam ram daki bun snem une unohikai pep school udai uwiki rushla ubahikai halarnai lower primary school Hawes Giant Hills district hakane kejing kendu ya menteri pule putih ka KSU kala ai da kajing ujor namar kane kajing pep school jong ne unohikai kala kta iki we ki para nohikai bar khamtam iki khna school habakren bat kilat pathai khubor u education secretary KSU u hababiang ki biam uong ba une unohikai ularung kam nadu unai tung sau tarik arhajar khatlai henrei u one school tang lai phulai sngi house nam arhajar khatlai bar ar phulai sngi house nam arhajar khat sau u haba biang ula ongru bau benai leber arjar khat nyo hadu unai wing arjar khat khandai ula sha suspend henrei lathung kam biang ya u ha uno pra arjar khat khandai bat hadu mentaru une unong hikai shamlawan school testa shu ka KSU North Eastern Border Area ru ha kane gejuk kasngi kala aidor khat halor ka school kli umwang LP bat upper primary school bandawa na menteri pan penbe ya kejing kini ki school ha bhoi rumbong ini kalian ke KSU Western Jail District Unit. Nila one summit ikut memorandum kebaidai bat ke school po larngai dari ke lower primary school. Dan iwe ino hikai ngam dakwa ban pau kerteng hani ila tip hi dei tamano. Yang ila ai ke memorandum ba ba inseuba. Bain le hikai biang ke school baidai ban hikai. Aba iyo ekakam. Le bhai ekakam omdei ba piyo ekakam tang ban pi abam pisa ai. Ba piyo ekakam ai kenuksa jong pi ikna aba piyo ekakam school pili ban hikai ikna baki kumbangi tip ikna kidai kalawei jongi ni bala he bala samla la ba ni haban perkhat gi ikna dangwan chakman ti ngashkwa ban request hangne itai no hikai klam dangap jer kerteng ba insnyo ba ai kata kajing hikai jong pi ikna school badan po langai khnang ba kini kena badang nang tei kinyo kata ka future nak mong kiten nong way kinyo future ba phanai kumbangi ong nok kiten nong way kumbaki ong education kadai is a backbone in our life the klem ka jingnang jing start no pin tho ye kerteng ha ka parthai manta klem jingnang jing start pin tho tai kerteng la jong ru nimnang te barok kat barok ki department ne ki no jindon kam nya ban yele manta jingim jongi malak sngi idei ban nang tang ban tho ye kerteng la jongru tang ba si pat une no hikai badai ban hikai po school lar ngai tang hak system uban tang art license life license tadi ke si ban liang kaseng ti nginang ye boden ye kane bekam but ngin sebut hadu pangin dapoi si jingjok lawan ke ngila ada memorandum submit persya une no hikai ngam ko banjar kerteng hang ne ulatif yude mono ta no hikai ba ke government help action you ada umhikai ke government kala don ke jong responsibility bagan le ke don kam bari ban ha da kino ki bari e bai kum to kino ikna school ude ban hikai klam ban one school hero hak sibanai uban ASEAN hak system perkhat pi uban nang life license ab south system kata perkhat akhat ar banai tu matang sibanai ru klam ban hikai join khana to no hikai ula join house nam ajar khat lai ajar khatnya ula suspend no bat ula rejoin biang do ajar khat kandai temta udang don hi awal kajing hikai bat kelaman ka kam go bat mai wan ban kundu ya education minister ki snem ki bala de bro ki por ki bala dap wan kundu ro ya education minister jong ko por ibadai ma lakaman rumboi habidai bat kajing sha pra jong ko school hapo klimwang na try pick press ro pick mau ilawan kendo ya malakaman rumboi to ko por ba ka asam ki police asam ki rat dak JCB ya katuka school nangta ngila ada bani kendo I nakaliang jong ga sarkar nakaliang jong education minister to ko por iong ba ya kena kam kin pendai na poka district administration ile kendo IDC to ko por ibadai kong RM kurba but napo district administration ki pha shapoka education department ngiwan napo education department ki pha shapo district administration
Ki kelayat no kumtu na du arjar kat pra. Hadu menta mene kene ke school kadang sa be kumju hi. Klemdon meno ba lek pe le jungo klemdon kono kata ka resanction ane ban sanction biang ne ban china biang ke school. Ni wani kendu menda keski ba di education minister ba menta ba da ji keren ba di ila funru akmat jungi show DC jong Ribuai district ba yong ba in Sashim kia menpe menta ya kene ka kam ka bala sa teng labun pun senam li muang lower primary school Kadega SSA kadega SSA school kini kadega ba kiseng naki snom karon artili ke school kawai ka ba kila shna indoor construction kadega kli muang lower primary school kabala sha pun prano aka Sarkar Assam bat kila yo ru ya ka sanction pisah ya kene wang lower primary school kila sanction ka pisah ka khat khandai lang khandai punyo jar sanspa tengka ar hajar khapra bat ya kene ke school kila sedang ban penyang paya kila sedang ban tering dari lawan prano da kiplet Assam haga shpotri agas ar jar kapra bat haga juk kopor ka don ru marjan bat kene ka khli mong lower primary school ka madan umang lower primary school ka jui ki jui ki skim bakiyo nde ya kene pat sedang hadu mentaru bat ya kene ka school ru adep ban sanction lemba jungka sarkar ti nyiwan ban kendu minister ban kentu ban peniai no syakmat ya kene kam